Chibai ule September ni som ni le pahni ania Russia le Ukraine boruak atang chho hle maya Russia ram chunga ngei po indo du lo an tam hle a indo du lo mi sang khat le zanga an man to a an ram an tlan chiat san na sa hle ani Biden ale Putin apo anin ngur chur mai nimina Russia President Vladimir Putinan Ukraine na sa zoka khuai nuai tura sipai nuai thum indo tura ko na ati chua chu Russian mi pui then khatin du lovin indo du lo pol anti-war protester ten Moscow St Petersburg Siberia Yakutab ka le khopui som thum chuanga pung khomin pulisin mi sang khat zanga chuang an man khom to a indo du lo zinga an man then khat chu police ten prison vana zone lutin then khat chu an zone no lai poin an out tuara Russia ram tan ni lo Putina indo na le indo na hrim hian kan thi du lo ti tein an aw na sa ani Belgrade base anti-war group soidanin President Putinan sipai nuai thum zat Ukraine do tura ko na ati chua thu khover khiata TV atanga apuan nu lok khan indo na kal du lo Russian minaran tam tak chuan thona ticket lain airport sang atangin an ram tlan chiat san turin one way ticket an la chura Russian media ta chuan thona chuan mana to pha hle ani anti Russian ho ta chuan Turkey Armenia Azerbaijan le Georgia le Middle East ram an panna sa hle a Russian Belarusian Ukrainian le Serbian ho ten indo kan du lo ti in thu chua an siam ti The New York Post chuan ata langa indo du tu te chu ta chuan an kal vek to a tuna chuan tu man kan du lo ve an ti ani Russian et tu pol chan chin bu Medusa chuan khoya tangin nge Russia kan tlan bo sanang ti ziakin Russian passport anga an chuana tu ram an tar lang ni in DW German News sinaziak EU ram le tun ma Soviet Union ram thin Latvia Lithuania le Estonia ram chuan an rama Russia mi te jin an lo khap bur to a EU ram som ni pasari chu khap zui turin an phuta ma se Russian himna zonga Putin ro rel na hlau tlan chia an lo dan pal hlawin Russian visa ban an khap ta ani Russian Independent Pollster Levada Center chuan hunrei lo te a nasa zokin Russia a mi puiten an lung oi lo na an ti lan chho arin nom ati Russia mi pui lung oi lo hi an tam hle maya Putin atan po hian thil hreom tak tur ni in alang Russian Defense Minister General Sergei Shoigu chuan Ukraine indo tura kal tur te chu indo dan hriale ral thuam man dan tur hrethiam sa te chau tir an niang ati lain Western Intelligence te chuan Russia hian ral do thiam le sipai training chuak dik tak an tla cham to ani anti Ukraine ram point February ni som hi palia Russia in an ram aruna tangin mipa kumsom pariata tanga kumsom ruk inkar te chu an ram chana Russian ral lian do turin Ukraine ram chuasan phallo na alo ti chuak to a tuna Russia point kumsom le pariata tanga kumsom ruk le panga inkar te chu ral do turin abuat sai mobilize move don ni inalang heti lai hian North Korea chuan Russia hne na ral thuam artillery le rocket thon lut anga US pu na chu na sataka pha in US chu dot soi follow turin andu tian puang US intelligence te chuan Russia hian Ukraine run na ral thuam ta chamin Iran le North Korea atangin chok lu atum tin an lo soi to thina ni North Korea hi UN hremle hrek be lai ani awangin ramdanga ral thuam athon chua chuan UN dan abo chia ti na ni in hetianga pu na hi an du lo hle a UN Security Council hremna chu dan lo le US le atho puite du dana malak na mai ani e anti sak Korean Central News Agency KCNA chuan kan du duin ral thuam phal le lak lu chu kan ti theya
kan dik na ani ti ina ziak kum sang ni som pasari khan nasa zokin US du danin UN Security Council a North Korea hi hrem tum na omin Russia le China in an lo do dal tat to ani North Korea le Syria ram hi Ukraine ram chung Luhansk People Republic le Donetsk People Republic Independence sa an puan Russia in apompui anga pompui turam omchun anni President Putin a chuan sipai nuai thum zet nen Ukraine sop prepa atul chuan nuclear ral thuam te po Russia ram ri ven himnan man mai a hre lo thu puangin kati fiam lova kati der bluff lo cheu ti in ways ram te awawa Russia in mi tha puk theina ral thuam tam tak ane chu chuang takin asoi chuak ani Ukraine chaklam le chimlama Russia sipai te hi chua mek ni in Ukrainian sipai ten square kilometer sang riat zet Russia sipai te kutatangin an chu let to a indo na hi nasa le vung takin akal chau mek ani tundin muna in beina nasat zual bik na mun pali te chu pakhat na liman Donetsk People Republic huam chung marlam ni in kar kalta atang khan vo in thlengin silai ri achol meulo Russia le Ukraine sipai te tan tran mun poimo lutuk ani awangin thunun tu zok ni antum ve ani panhi na license Siversky Donetsk River bula omni in July tha khan Luhansk People Republic huam chung atangin Ukraine sipai te chua anlo ni to a tuna Ukraine sipai ten thapui tho in lak let tumin an beingor hle a an khopui thleng turin kilometer som vel chau an du to ani pathum na Zaporizhia Europa nuclear power plant lian ber omna ni in March tha Russia in la in tuna na thok tu te hi Ukrainian vekan nia UN chuan nuclear zungzam chiat na rap thak tak athen pal hlavin UN sipai te ven ti remo demilitarized zone a Ukraine le UN ten puanan du'a Russia in arem tilo UN report danin ram pahni te in ka ton na nuclear zungzam apud rupalang ti an hlau ple a abulvel hi missile ka fowania atitua Ukraine le Russia hi anin pu ton thina ni palina Melitopol Zaporizhia province a khopui lian berni in Russia thunun ni ma se Ukraine sipai ten hit and run tia guerrilla warfare tactic mangin an be thina wangin rorel tu te an buai to hle ani Russia chuan Ukraine ram chunga Luhansk Donetsk Zaporizhia le Kherson bialten Russia rama be an du wanga mi pui ngai dan lak na referendum chu pompui ngal tiamin referendum hi September ni somni pathuma tanga ni somni paruk chungin nayan tuma hei hi khovelin a pompui don lo ti an soirualin Russia chuan pompuin indona kanram inchis khatpo rondain ron ti buai su ti in ven himnan nuclear ral thuam thlengin aman thei pha don ani Putin a tactic hi afu don nge don lo khovelin a thir thup ani bermai Russia President le Prime Minister hlui tuna Russia National Security Vice Chairman Dmitry Medvedev chuan kar kalta khan referendum lak nuwa chuan Russia in aram veng him turin le mel malaka mani in veng turin man ro chi sang amangang ti in telegrama lo soi to ani US President Joe Biden chuan President Putinan ral do mi nuai thum ko na le nuclear ral thuam manga ways ramte avau khan na chu New Year kanai 77 UN General Assembly a nat takaron chang le ngalin Ukraine indona hi mi pakhat du dana indona ania he indona hian Ukraine chu ram pakhat ani anga dam chuak tura dikna nei ani na du lo na thil hote mai ani e Ukraine ram chuan ami puite lo chor chuana turin dikna ane ani tu po lo ni te reng la khoi muna po lo cheng la eng po chu lo ring la ithisen fartop na chuan ati vote vekang che ti in nuclear ral thuam man hre lo anga President Putin atong kam chuak chu
mo phur na khelo thil ti ania nuclear in do na ne tu aum theilo chu tianga in be na chu a ngai turani lo ti in Putin chu international body United Nations za pa lo le UN du dan pal zu ta le non pro-life ratio of nuclear weapon thu thung bo chia puin a chang le ta Russia in diklo taka Ukraine arun na Ukraine chu kan tranin kan thlop tat anga in do na tu lo tak le om hle le theilo na thil ti ani ati Biden a hian khovela eile bar konga har satna global food security sutkian nan le climate change global warming do nan US dollar tluk le dingon ni le point kwa loi a the chuaka President Louis Donald Trump a in apok deuh ni na lang Biden hian New York ka hian UN General Assembly lain UN Chief Antonio Guterres British Prime Minister Liz Truss French President Emmanuel Macron South Korean President Yoon Suk Yeol te chu mai chana muin Ukraine le Russia in do na te China chungchang le khovela energy security har sat na te asoi puyang Biden a hian UN malak na HIV AIDS do na tura US dollar tluk le dingon som pariat tho tura thei top chu tura palai te ngenin US chuan hemiatan hian US dollar tluk le dingon ruk asik chuak don ani Putinan indo tura mi nuai thum ako na thu apuana wangin Russian mi puite chu an chi ai zowa an ram chunga indo na du lo na le soi sel tu te chu umriat thleng tang thei turin Parliament Lower House Duma an lo pass to box si he dragonian anti demonstration law khau tak alek ko wang hian Russia rama chuan wais ram tele democracy ram te angin mi pui pun khom phalavin an khap tlata ma se nimina tang khan anti war protester ten sarkar thupek chu za le poisa zo lovin an pung khom chiam ni in the Moscow Times chuan azia kani kumin February ni som ni palin nulam atangin Russia hian sipai thi le hliam singriat vel nei to in Ukraine chuan a soya ma se US UK military intelligence te ero in alo bera Russia sipai nun na chan hi singkhat le sang ni atanga singkhat le sanga in kar an ni to in an chuta Russia sipai te hi kumnau panglam ral ma le indo na hmuna ton hriat nei lo an ni hloma wangin zurui le mi han pong sual mai te an ching ti ani sipai anin lo hnem to awangin President Putina asiam tu chef anti mai le private military mercenaries company Wagner Group din tu Russian mi hausaton to Putina inar sar kalami poimo le hilti theitak oligarch pakhat Evgeny Prigozhin chuan Siberia rama mitorot rual pong sual le tual thattu te tan na zel to in sipaya tharuktal antrana indona an kalani chuan chua zalen zui an ni anga ma se thupek oi tur zu rui lo tur mi pong sual lo tur sipaya tanga tlan bo an tum chuan tha ngal mi turan ni ti in mari elrizena zel tang ho sipaya ta na lo som to a hemi truma athu sai video hi adar na sa hle a Westram tele Russian ep tu party ho tu le zela khung bo mek Navalny ngai point demin asoi sel na sa hle ani US senior defense official pakhatin Reuters news akhil danin chu video uluk taka anjir chian na tang chuan Russia hian Ukraine run na sipai nun na tam tak a hlo ngei nia an hriat thu an soi chuak ani hetiang deuh hian Myanmar sipai sarkar point tlang mi helte beilet nan mitorot tak tak tang ho alo chua to in an soi thin ani Ukrainian ne na chan selanin beisei UN General Assembly voice sari pasari na New York nei meka Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan video manga thu sain UN chutang ruala Russia na zoka hrem turle jim to tlat turina phuta Moscow in Ukraine ram ma chu sakte chu laklet le vek tiamin indona ne tu ni nge ya tum ti le Putinan sipai nuai thum ral do tur ako mek na chuan
in rem na zonga in biak na adu lo zia atilanga ni ti in kan ram china kan nampuan zar te chu kan zar le anga ma se hunero kan la du hlek don ani ati Zelensky hian Russia in Ukraine arun nuwa khovel UN body ma a athu soi voi khat na ni in nidanga alo ti thin ang sipai kor uk olive green ti sa tha in do kan sira veilam le dinglama Ukraine flag le UN flag lian tak ain zar phar duai ani AP News chuan Zelensky hian nikum UN General Assembly a khan UN chu tun ma a superhero ro pui tak voi khat ro pui na lian tak lo nei to chol to angin ate khinani ti in Russia chu kumsang ni som pali March tha a Ukraine ram Crimea Peninsula akei pui sa chu sak thut chungchanga Russia laka na zoka malaturin alo put to ani ati President Putinan nuclear ral thum manga waste ramte avau khan na chu waste ramte chuan chang le tin Ukraine athlop le tranpui mek na chu adan pa ngai angin chol lawakal pui zelan tuma NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Ukraine an thlop tlat thu sain hetianga Putina indona thilti le boruak tangzual thei hi international community chuan adem turani international law bo chiat na ani ati Joseph Borrell EU Foreign Policy Chief chuan nuclear manga invauna hi pomzam chi ani lullove kan vaya ta na hlaom le khovel remna le muanna ti der thong theiani ati British Prime Minister Liz Truss chuan UN General Assembly le khovel huai tu dang te ma thu asoi voi khatna Putinan hachang thiala nuclear ral thuam mang thre lova waste ramte avaule takur khurmai chu demin Ukraine rama achet chiat zia catastrophic failure tilang tu le achi aina le a le theilo na ti chiang tu ani ti in Britain chuan thei topin Ukraine tran pui zela ti ama kumsang ni som thuma chuan UK GDP tangin za a pathum chu defense budget a campaign laya alo tiam to angin da atum ti apuang Russia chuan Mariupol atanga Azov battalion Ukraine National Guard mi le sa Ukraine Indomi ral rat le to khir zual aman thentenen mi jani som pangalai nimina sipai tang in thlengton prisoner exchange sangin an sipai somnga panganen in thlengin an chu azalena an zinga British mi panga Morocco Sweden Croatia ram mi le US mi pahni an telbok malak na hi Saudi Arabia Crown King Mohammed bin Salman le Turkish President Recep Tayyip Erdogan tek malak na wangani India Prime Minister Narendra Modi chuan Uzbekistan khopuya Karkalta September ni som parukhan President Putin nena mai chana anin biak tumin tlang le tumtlang davin Putin chu telefona kanin biaka ka soyang khan tun hun hi indona hun era of war ani love ti in rem na kong zonga in biak na nei turina srila Putin a point hoi hom takin Ukraine indona alonga event chu lom thu silin rem na adu ti a hilani hetianga Prime Minister Modi atongkam hi US National Security Advisor Jack Sullivan poina faklea hetianga Indian Fuai tu ten UN Charter za ramdang ramri za palova beina andau dal hi adikin atha ani ati Prime Minister Modi hian India le Russia chu chakzokin kan thok howa khovel pum puin kanin lai chin na le tho ho na an ria Russia chu kan da poimo ani kan pahin political zin kong chu kan zo du na ni ti in Shanghai Cooperation Organization SCO a antel ho chu lom thuwa hil hetianga tongkam ane nuwa hian US chuan President Putin chu ama le ama chu in la rang le en san meka ain siam ni in an pu ani SCO hi kumsang kha zakwa somkwa paruk April ni somni paruka Shanghai 5 ti China le Russia malak na thak tu ni in Soviet Union ke cheram Uzbekistan Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Russia Pakistan le India tel naram ni in
Iran point telatum meka NATO ang dewa kalpui chan ani he thumin bo sai saktu hi usi tela rinoma ani